Sane Banki Mauli, Banya Jinkai Jinkia, Divine Havinda Yotia no Umsong Ba Nagavinda Jinjatai Bamjuk Sian Jungi, Divine Havinda Angelis Taba Nagavinda Jim Koi Jinkia, Divine Havinda Robren Romrin Nagavinda Jinkoi Jinkia, Divine Nagavinda I Vanchot Puway Bart Berselin Benda Batu Kiko Giti May Prince Benda Renier Hudson Benda Ban Bakinia Nangyo Agajingai Jinkarko Ban Roy Hagajingate Batu Jinkoi Jinkia. Jisu na brindap shoni ga donul kansiam jumi daga jingi ga jumu iduai naga brinda ga jim pensle jumu siam Bakhuid hakereka ayam jumu siam Bakhuid adu Pentecost pa kabor Jisu na trek kam alo jumi vehi pa ibai ha kateng upa balukon balumen siam Bakhuid Amen. Kajinga ejungu tai jungu Jesus Christ, bar kajinga ejungu play, lem bar kajinga sulap jungu men sim Bakhuid, kindon rank hagat barro. Ina palma nagavinda gila jungi, ina yusno yakajinga la jungu Petrus, shahipai barro, kibampat priyang ew Jisu, yaubelami pa, bar habaki la yusno yagasur janga. Kubor baba, kila sausi, kila babe, kila kala kabamur, pat kila kloy men priyam yaw Jisu lemba ka baptisma. Tongina ka part yaw Jisu minta, bauna bin kuit yengi, ta ka bor janga jimi pa jung, na baharu ki pop juni, na baharu ki jingla, ka ba bin jinai yengi yaw Jisu, rama hindu plavan yawan yaw hagadonu, agamen siyam ke juni. Jisu beid nila kinampo map yengi sait kun yengi bangin dupla ben kam id yemen na pranam how great for the Lord our but happy covenant for para bagale ko shipun e dagi chiprakat dagi tin dagi kam dagi jingrai kre dagi jingrai palachana dagi jingrai palachana dagi jingrai palachana namar kata nakapari Maria Bakhuid kabayay sa Kristo'y yakiyanin makili ko'y paliapi ko imen ko para banduay na kalindahan na outright play jungi ublay badan bor baro ni suneyangi para dalam mapiki pop jungi unyaram yangi shaga jingim bam juke Amen.
Magdalene, kam da mena gabinda ke translation min sim Bakhuid, idwaina gabinda ke ri katba kapin kraina gabinda ke general election, idwaina gabinda ke kustan, barra idwaina gabinda ke bapangi gashita. Kobrei me uba la ai hani ya ke jimpin kia Paskha, tanang sentran lenti ya ki pai jame, da ke jingai pakinja bane, kramba haba kilayo ya ke jinglai lui bajanai, kinla met kemen habane, nagataka ba bin kemen ya ki minta asla porte. Dautrai jungi Jesu Christu kuon jame, ubakim barzensha renka badme, hake jingela kawai jung mit sim Bakhuid, ublei, junam la junam. Amen. Kacing pulai baningkong, kacing pulai nakikam cungki apostol. Hakasngi Pentakos u Petrus ulakran hakiju. To ai babarok ki pai Israel, kintip syai kedar, ba ublay ulak penlong utrai pad ukris. Ya une ucisu, ya uba pila saanar pna. Haba kila yok sngau, ya kani la dungak ya kedonut cungki. Pad kila ong hau Petrus, pad kiwai pad ki apostol. Ko para nginlek kumnu, te u Petrus ula ong haki, tukla kabamut, pat uway napi unsya penbaptis, haka kerteng uci sukris, naka benta kacing map ya kipop, jong pi pat pin yok periang ya kacing ai jong mensim Bakhuid, naba kacing kular kadai hapi, pat haki kun jong kikti jong pi, pat haki to baro kibadon hakacing. Hajengai, bat uway pa uway ya uba utrai ublay jongi ukot shalade, bat ulak keren pen I haki babon kiway pat kiktin, bat ulak kentu yaki uong tu pelat yalade nakane kapateng beman kumta yakito kibalak petiang ya kiktin jong ulap pen baptis bat hakata kesngi lapen ya sok kumba lai hajar gimensim kaktin jong utrai
Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid katkum uya anis. Kaburam halibutran. Kamaria kalayeng bat kayam habar kajingte. Bat katba kadang yam kaladem ban peit syapo jingte. Bat kalayo I arngut kiangel kibariam li. Baki syong hangda habala don kamet ujisu. Uwe hakli but uwe hakejat kila ong haka ko kong bale piang. Kala ong haki namar kila rano yaw try janga but ngamtip hangno kila bu yawu. Maria ong kumne kala pai din but kala yo iyaw Jesu ba uyang hangda. Henry kamtip bade ujisu. Ujisu ula ong haka kong bale piang yano piwat. Kala nang taray ba uday unong sumart per kumda kala ong hau ko ba lada pila rano yawu yatu iyanga hae pila bu yawu. Bangan lay shimno yawu. Ujisu la ong haka Maria kala pai wak syau bat kala jebab haka Hebrew Rabboni kabamud konongi kai. Ujisu la ong haka wat so ianga namar ngampat late kiu syaupa. Henry ki late syaki parajanga badia tu haki. Ngalate kiu syaupa janga bado pa jompi. Syau blay janga bado blay jompi. Kumda ka Maria Magdalena kala late yatu haki sinran ngala yo iya utray. Bat kala yatu haki ba ulakran haka yakine kiye. Ka gospel jong utray. Kohemen kopara bayit ha utray Jesu kadba ngidang puson halor ka jimmi pa jongu Chris kawe ka person kaba ngiyui kambun sin ha kene ka jimbatay jong ka jimmi pa jongu Chris kalong ka Maria Magdalena. Lesa don bun ki briu ki kili bale ka Maria Magdalena. Bar ngitip ya ka history jingim jonga. Ngitip ya ka jinglong syapang jonga. Te bale pat ujisu ujid yaka banya ki apostol ban pauning kong hadin ka jimmi pa jonga. Lesa don bun ki briu ki parkat kumne. Ko himmeng ke para ban sautu yakane ngide ban kli kai ka jimur janga jimmi pa jongo Chris. Bale ujisu ula shashito. Bale ujisu shaya. Bangin salap habang ikli kum kini ke jingkerli. Ba ujisu ula shashitom ban perlai ludi ki briu nakakti jongo bamen. Ban tid yangi naka dor barem. But ban perlait im yangi na uksuid. Bad ka kubor jangga jimmi pat Jesu Christ kalong jingjob halo robamay. Kane ka kubor ngide ban pediang ha ka donur jangi. U Jesu ula job halo robamay. Menta u bammen don borsho halor kikun kiba pediang yaw Jesu kiba piam yaw Jesu. Kiba ngeit haw Jesu. Ubammen umlaban kata ya kinu ki beriu balong ki sinran jong ujisu balami pat na kibaya. Namar ka pang baningkong bat ka jingtumo baningkong jong ka jingwan jong ujisu Christ kalong ban perlailu dia ka parte na ka kti jong ubammen na ka jingsen shar jong ka bor jong ka jingdum. Habalong kumta habang ipeit ya ka Maria Magdalena habang ikli ya ka Maria Magdalena kalong kumno ya ka jingim jompi shuaba piya kendo ujisu pat kan batay hangi pimtip mo namar
ngaladon haka jingkordit kabapalan. Ngaladon hapedeng ke jinge kabapalan. Ngalalong kabriyo bala sensar da uksuit. Balong kabriyo bala syate merau da uksuit. Batkan ong hangi ngaladon hinyungut kiksuit bala tomet ianga kaba penjenjar ianga kaba te merau ianga badde ujisu ulayarap lesekan ong ruhangi lesekan benrap ru sakindiat ngala persyang bantur syabun ginong kinia bapawnam jongka Galilee ban ngala perlu cibun ke pisa ban light luit na ka boruk soit henre omdon iveiru ha Galilee ne ha ilakha jonga Galilee ne omdon iveiru wat hakineki shipos nong jongi gentil kiba penbana hana ki don bor kerpang ban lauk soit henre kim sim lala ban yarap yanga henre habang ala yakendo ujisu henre haba ngala kran badu Jesu ude mau ula yarap yanga ban light lui na uksuit shikinting na u kala pelai lud yanga baduksud la pet nanga baro hinyungut kibala temrau yanga nagabenda bon snem nangda ngalas ngotu bade Jesu ulang ublay basisha but kan sabatay shushu yangi pimtip mo nadu kata kapor ngalayakendo ningkong yaw Jesu bad ngama yomat yaka jingit nawu ngamju ino iyawu namar ngala roy si roy haka jingit pad ngala katbang ngadang kinma iyawu ngasit sno jan badu la tellut halo jonga yaka jingit ula it ningkong iyanga bad ula kro iyanga bad ula penlong iyanga ka kende ka Bakhuid ka balait luit na kanega jingte jingkom ula angai jingid bun ula yid bun iyanga bad minda ngaru ngalas tangban yid bun iyabu kane kalang ka jingid markel yang nadu kata ka por ngamla ban ino ujisu badena kata ka daw ko himmen ko para habangi peit ya ka Maria Magdalena palat ya ka jingir jongi apostol kala yid ya Jesu nadu ka por kala yusno syapang kane ka jingjia bas no sis jongu Jesu kamju ino ya Jesu haba kala yo I baki sha leben ya Jesu haba kala yo I baki pinsanarpana ya Jesu haba kala yo I baki pinshitom ya Jesu haba kala yo I kila tep ya Jesu kamshim kwa satya ban ino ya ka jingtep but kane kalong ka jingid kum kane ka jingid kin yo shisha ya ka jingsiu kelia habangi don ka jingid ka ba palat na ka benda ujisu in siu keliang ya ka jingid jongi lada mangabad mapi ngim yo mad ya kaneka jingir hado menda haga jingim ngide ben puson ya lade but ngide ben ong da ka bati dia ka shadem Jesu wan haba mela mi pat naga binda jonga bale ken ngasa haga jingdum bale ken ngam shimla yo mad ya kaneka jingir namar bale ngam shimla id yame kumba id ya ka Maria Magdalena ka jingir u Jesu kalong ka jingir kabawad ya ke batrang yawo ka jingidu Jesu kalong ka jingid kabapiam ya ke bayam na gabenda jomo ka jingidu Jesu kalong ka jingid kabapeni bor hakamat ki ba thlod ko himmen ko para hakane ka sngi kadbangi puson chapang kane ka jingid jomo Jesu halor ka Maria Magdalena ngimde ban bisni ya ka Maria Magdalena ngideben yaro ya ka Maria Magdalena namar kala longa kende kala aiti lut yalade hau Jesu haka jingid bad kam shimla kindran din nadu kapor kala yamad ya ka jinglai lut pura na ka jingte jingkum na wuksuid bad kala perlong ya ka balong isinran jomo Jesu bad kala perlong ya Jesu
ban wanshaka haba kalaya ka jingid u Jisu kalong ka jingid kaba pentengan ya ke bayam nakabenta jongu onde ke bayam nakabenta ka parte ke bayam nakabenta ka parte kinum yomad lese ya ka jingid u Jisu hendra ke bayam nakabenta u Jisu shisha kidiamad ya ka jingid nawu tongin yam nakabenta u Jisu man kasni tongin wad ya u Jisu kalam sange man kasni tongin IT ya ka jingta jingkom jongi hau Jisu banya ka parte kanamba udon ka bor udon ka jingtip udon ka jingstar ban palai lud yangi Jisu beid karku kardo yangi pensle yangi da kane ka jingid kaba mela pensle ya ka Maria Magdalena kaba pelong ya ka ban up shi up shaka jingtep hadu banda ya kendu yame bad yomad sachasin ya ka jingid jame Enyaro ya utrai Jisu Christ. Kohiman ko paratong in play ka jinged ka jingid. Ngangid hau blay upa badan bor baro unong tao ka baning bad ka kendo bad hau Jisu Christ ukun ba marwe jung utrai jungi yau bala puna mensiem Bakhuid yau bala kana ka Maria Teisuti bala shale bin po Pontius Pilatus la sanar panayabu kayap la tepiyabu ula kiyasha ki bayap haga sngi ka balay ulami pahat ki bayap ula kiyo shabene ushang shakamon blay pa badon bor baro nang daw in man pahat ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangid ho men siyam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinyas ula ki rikoid haga jimmap ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen. Spot in your country. To ya duai ko himmen ko para baka jinkini a jonga ba jumpi kallong ka ba priang kun ha ublay upa ba don bor ba rom Tu try panen jikiya kiti jongki nak punta ka jingero ka prong keteng jimu ka jingmen joy ni pa di ka balang ko chuku baro ko be ha ka jing isne jamme ko trying i karpat ta pediang ya ke jing terwa jong ke yin ka sem jamme ba hapo ke jingarap jong ke jingada jamme kanom duno ya kata kaba kalayo pediang pat kanyo ya ke jingai ki bane juno da ukris utrai jongim amen utrai undon rengkat pat pim ringkat bagi to kentiu ya la ki donot ikitiu ki shall try tongin aingu ya utrai ublay jongim ka shall hok bat kade da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi haki por ba roben yero yame ko kinrad henre kamdam hagene ka por when yero pindon buram shushu yame naba yawu krisu kon lambrot Paskha jangi lakinia
Jepep ben terwaya la de nagabinda jangi badu ya dayangi da kabayai ya side nagabinda jangi hakama jame ulong ujinkinia ubam yapshu ukon lambarot ubala shap pen yapshusin uba imjunom namar kata habala dap mia daga jingamen paska kaparte baroka waeka rasa daga jingya ro yame ki bor benengro but ki kinhun angel kirwai lang ya ke jingrwai janga buram jame ba bat ki yapen bana kalem sange ko para tongin trang nagabindaka jingroy ka jingid ha pojongi jimpen sle janga jingid ha ka dodur kamen siem kumpala yo mad ya ka Maria Magdalena bangindup laban yo I au Jesu bangindup laban yo mad ya Jesu bela mi pat ne ki bayam dap da kene ka bor janga jingid da shisha melongo Bakhuid ko trai katamay jong kajing kuit baram nemar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kabapa ya umen sim jame kum ga je halo jangi bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ Hakapor bala deno yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halake senran u ong to shim ba to bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju keru kamenda la leya bam ula shimya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim batu dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jukut ya kabayan pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap ye ki pop to leya kane ban ken mau yanga Kusnam bakardor jangu Chris tapen koi yangi tapen koi yakamen siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gibashita yada yangi nau bamen Kajimaya jong kajinge
Namar kata ngi keba menda ya ga jingia pat ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim pat ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ben ya kama jamme pat ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi kar padia me. Bangi ki bayo benda hakamet pat ga snam ukris ngin long ki bela penyata li kawe da umensiam Bakhuid. Token mau ko Taïew ka balang jamme kabala priang hasatala ka pertai but the penjana yaka haka jingi ringkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwe no bishop jangi but baru kiling do but kirinium token maulam ro yaki himen ki para shinrang but kinde kibala yotia da ka bakurmen yaga jimmi pat but ya baru kibala kalat no haka jingi sne jamme to pediang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isine yangi baru ngi karpadia me Barengkat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango belai ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid u Francis di Sales Bakhuid bat baru ki Rikuid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben talem haga jingim bam chikut bat bangini ro bat pendon borami me da ukon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe janomen siem Bakhuid barok kaburom bad ke jingero junom la junom Amen. Kohimen ko parato ngin duwai nagabinda ka jimben slay jong ka jingir halo jongi kum ka Maria Magdalena ka bayomad karhay ka jingiru Chris ngirungi duwai nagabinda jongi nagabinda ki inga sem jongi nagabinda paro ka parte kinang dap dagane ka jingit yaw Chris kopa jongim pa habening kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindo kumba habening doai yang imita ka jimbam jongi ka bahala kasni batamap yangi grengkang jongi kumbangi rungi map ka bales new yangi padwatilam yangi shaga jimpan shoy Great applied yang ini agak senior. Applied yang ini karpad, lain yang jings senior barra, hak jings bon jame, toai jings sub jings sign hak sngi jangi. Kenapa ada jingerap ke jings seni jame, ngilait barra bon hak pop, bar nginyo jingedan hak jing jinjar barra, katba ngidang up kemelindi hak jing karamen Bakhuid, bar ke jing wan pa jungenom penim jangi, u Jesus Christ. Namar ka jomme ka long ma. Kajumbe kabor bakabro, jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ, may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jame, bad ha ka jings born jame, to ai haka ya ka jingsuk, bad ka jingya tale kawai kat kum gamon jame, mame uba im bada basensha, jinom la jinom, Amen. ka jingsuk kotrai, Kandon barabor rengkat bat pim Ringkat bagi. dap daga jingedu Christ tongin yai markelia. Hakami ukun lambaro janga balai. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Suketo ke bala kot shaka jing kawai janga ukun lambarot.
Ai Jesu Ikaban yame Ikaban penroy shushu yagajingid Kumbamala penroy yagajingid Haga donur jaga Maria Magdalena Banwachida yame Banwad yame dakabaya O Jesu bayin Irungi wad yame Kadwangelayo pidiyang yame Haganeka communion Bakhuid Kadwangela trang yame Haganeka communion mensiyam Jesu bayin Pensleto mayangi Haganeka ayam junga mensiyam Bakhuid Daga juga daga bor Banginam sange ban wad yame Banginam sange ban yid yame Banginam sange ban duwai hagamad yame Banginam sange ban legi kambabha Karku kardo yangi ko Jesu Penslay yangi Pengoy ben kiyay ki bapangi bashito Ay baginam po kinangala ka bamod kinang ban wad yame Haganeka ayam Jesu bayin Yesu ne yangi karko yangi Hallelujah 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 La 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 Hallelujah 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 Jesus 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 Hallelujah 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 To nginia duwai To ngap yangi ko blay badon bor baro bad kumba mela ai ha ka yinga sem jame ya ka jinga e bajanai janga baptisma kumda ro to penkre ya ki donu jangi naga benda ka bainong janga jinka men junam da u kris o trai jangim amen Utrai undon rank card but pim Blay badon bor baran karkoya piupa barukon badomen sim Bakhuid Yalisuk man penpana ya kubar babha jeng utrai daga jingim ka jumpi hallelujah hallelujah Nisromoya ule hallelujah hallelujah Nampak hendak kusah Kong kum chut min tab para bor chinam la chinam